Nā ngā maikuku o Mahuika I pungarehu ai ngā akomanga o te kura tuatahi o Māngere East. Engari nā te ngā kaumahuru o tētahi kaitui korowai, tērā te wawata kia tū he akomanga anō. Kaia he takana ngā whakamārama. He whakaaro I ara ake I te aroha. I was actually quite aroha for our school, having the arson. There was a lot of sadness. I ngā rā whakata o te kuini o Ingarangi I tahua ngā akomanga o te kura nei, I tinei a katoatia ki te papa, a kua noho pōhara te kura ki te whakatū akomanga hou. Nō reira I ara mai te whakaaro I a Sylvia Subritsky ki te tautoko I te kaupapa. For me, I knew I could help them make a little bit of money, not a whole lot. Ko te otinga mai, tata ki te 8,000 tāra te whiwhinga ki te kura. Neke atu I te ono te kau ngā korowai kua tuia e Sylvania, a ko te katoa he koha. He oi ko te tino whakamiharotanga, kaore tētahi I whakaako I aia ki te tui korowai. I wasn't taught. It was just something I knew I could do. He kohara tēnei I ara aka I te pauritanga. Ko te korowai tuatahi I tuia e Sylvania, he korowai mo tōna tungane I mate I te aitua waka. When someone you love dies, you want to give them, a huge send-off, something, you just miss them so much, you want to do something for them. He kai tui anō pea, kai roto I tōna whānau. The phone rang one time and I went to go and answer it. My 2-year-old jumped up on the couch and she picked up the tānuku band, was half finished, and she started sewing. And she's 2 years old and she knew exactly what to do. Mena ka whai a taua ara, he kai whakaako pai e rite ana ki te whakaako I tēnei mahi. He tā gardener te karere.